Imate projekte završene na skoro svim kontinentima i nekako radite sa ljudima koji su iz čitavog sveta, a odlučujete da ostanete ovde. Očigledno novac nije glavni faktor odlučivanja, ali da imate sav novac i nikakva ograničenja, šta biste sagradili u Beogradu? Šta je Beogradu najpotrebnije? Pa da ostanem u Beogradu je bio moj lični izbor. Znači, ja sam imao prilike da i radim i boravim u raznim gradovima i da se opredeljujem i pravim tu vrstu izbora. Srećom sam mogao da vidim i da to okusim i da osetim. A to što sam se vratio i ostao uvek, u stvari, posle svih tih putovanja, to jeste moj lični izbor, jer nekako Beograd osjećam kao svoj grad. To je moj grad. I mislio sam da u neku ruku mogu tu najbolje da se ostvarim. Najpre bih izgradio sopstvene projekte koji su ostali na papirima. To je inače čest slučaj u našoj profesiji da i pored toga što dobijete i prvu nagradu i razradite projektnu dokumentaciju i uđete u proceduru gradnje i dobijete građevinske dozvole, da u jednom trenutku iz nekog razloga, poznatog ili nepoznatog, to završi na jednoj gomili papira, čitav taj rad. I ja tu imam određenu emociju prema tim projektima koji su ostali na gomili papira i volao bih da bi oni mogli da se realizuju. Naprimjer, ozbiljna prava rekonstrukcija Narodnog muzeja, naprimjer, ekstenzija specijalnog suda u Ustaničkoj ulici, naprimjer, upravna zgrada Banke Inteze na Novom Beogradu u bloku 11, naprimjer, stambeno-poslovni objekat ispod Pedagoškog muzeja preko puta Kalemegdanskog parka i tako dalje, i tako dalje. Ta lista je onako poduža. A zatim, Beograd ima ogroman potencijal urbanistički i urbani. Ima prostore uz obale Save i sa leve i sa desne strane, sa prostore Savskog amfiteatra i uz obale Save. Ima jednu perspektivu za levu obalu Dunava i od krupnijih gradskih poteza, a od sasvim specifičnih već onih koji su sigurno u žiži, to je bila već dugo pominjena Gradska galerija na Trgu Republike, gde vidim da se sada u poslednje vreme pominje i Beogradska opera i isti prostor, u stvari Trg Republike, kao potencijalni prostor za Beogradsku operu. Pa, vidjet ćemo. Ako bude tog konkursa? Ako bude tog konkursa, znači mislim da je prosto profesionalna odgovornost da se odazovemo na taj konkurs.